Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Masih setia di jalur satu singkal bersama Cak Komeng. Oke. Gaspol. Ayo le, ayo dok, ojo mengkat-mengkot ae. Wow. Bayaran gelem. Bersama artinya kematu. Artinya kematu. Jamune lancar, pangane lancar. Ayo sing sregep nyambut gawe. Ngono ya lek nuturi sapi. Lah ngoten. Katene mangan ton omah kok enak. Lah iya. Kon lek gelem nyambut gawe ngene awet urip, Nduk. Ya awet nolok wong ngene iki, Nduk. Nyambut gawe ya mak diluk, Nduk. Kayak sing wis-wis. Rewel ya dicairno. Cairno suwen. Lah kate. Ngrumati rondo jiat. Rondo jiat iki, Bos. Iya ta iku ya wingenane. Oh. Ya. Ya, wis. Wo cilik mburi yo. Lho, Pak. Panahe iki lho Nyontong. Ya. Ngene iki lek feng shui gak gelem wong Cina. Lho, Pak. Lek wong Cina cilik mburi gak gelem, jaluke cilik ngarep. Ah, ngoten. Heeh. Wis. Nika sale bombong niku, Pak. Hah? Yang Cina itu mbak damel empong niku. Oh iya. Wis. Wah sini embong emang baik ini yo. Nggih. Ya. Wis. Gimana gambir aja? Udah berangkat, Pak. Ya. Jam 5 kurang perapat, Bos. Oh, mangkane. Boten namanya namole, Bos. Iya. Nggih, gemoy Si gemoy. Wis. Mangane akeh. Wis. Makane nyambut gawe niku Si gemoy kan di omah, Bos. Si gemoy. Iya, si gemoy di omah. Mbokne arek Bos si gemoy di omah, Bos. Wis sawak bokong kabeh, Bos. Saking Nek karo gemoy. goleki ngono, Bos. Nek karo goleki ngono. Lah iya. Wis. Wis. Bentar lagi ini hamil semua ini. Wis. Ya. Oh. Woi, ditanami kelengkeng mata kucing. Kelengkeng mata kucing, ya. Heeh. Gentanya ini nggak begitu kedengaran saya tadi itu lewat saya bablas. Bablasan yang berantere. Ayo. Walon-alon aku. Ngematno kuping. Berarti paling di pinggir kono, Pak. Oh, pinggir kono berarti. Oh iya ya. Wis. Pas di lor etan. Saya tuh bingung sahabat Kanyawara di sini tuh. Timur itu saya bilang utara. Ya. Cek duwe wong ndi? Yang bocah, Pak. Oh. Ya. Ya. Wis.
laler minta ampun. Aduh, wong ini bola Pak. Ora tau adus wong iki. Ya. Nah, ini manisnya artis kita. Cak Komeng. Cak Komeng Sugito. Wis, Magito Gito. wis. Magito Gito itu apa ya? Bergembira ria. Gambar iya ta, Pak. Iya ya. Wis. Iku bosone Kartolo. Halo terus. Wis. Ya. Sekedar blapak, Bos, ora penak, Bos. Iya, ya. Karene ciut, arah mlebu. Iya. Oh iya iki blapak gawe ngulut kok. Gulut, Ya. Bos. Saya ini belum pernah nyuting kakinya Cak Komeng sekarang masuk. Syutingnya bokol, Bos. Ya, Pokoknya tipis. pintek. Beneran udah omah, Bos. Kakean. Nek sampe Bos berarti mau jare majer lek wong lho. Ya terus saya. Dari kuat pok-pokane. Ya. Wis. Nah itu ekor sapinya itu sama Cak Komeng nggak tahu disemirkan di mana itu bagus. Pokok wong semiran, Bos. Ya. Ya. Nah ini mutar ini. Putar Nah, balik. mutar berhadapan dengan bataku ini nggak kena tapi tipis banget itu tadi. Ya. Mukanya itu tipis banget sama bataku itu. Tipis ya. Nek sapi andalan ra iso bom Iya dah ya. Besar Sorry, kamar. kamar, Bos. Ya. Wis. Wis. Hup. Wis. Iya langsung blabaki jane. Langsung berapa ki, Bos? Jane godongan biasa yo. Jange, Pak. Enteng, yo. Kegedean anu, Pak, berapa, Pak? Tapi yo mane langsung dadi ta. Oke, nek gemet Bu Pak pasrane gak awet. Ciut, Iya, nek pas gulutane ciut ya susah ya. nyangsang, Pak. Nyangsang. Wis. Nah, ini biasanya dipakai untuk di kebun sayur, ini di kebun tebu. Ya. Wis. Lu ngosong pasangannya ambil sepeda ya? Woi, seret, Pak. Oh, diseret kok biasa ya. Biasa secara umum, Pak, ngono kuwi. Iya. Sapi ini nyeret-nyeret pasangannya dewe ya. Ya wis kok dhewe ini gawane, Pak. Wis, Si Bohai. si Boha, hei. Ayo si Bohai. Ya. 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 Wis. Wis. Oh, terlalu Alem besar. brol pogo, Bos. Hah? Alem brol pogo lho bisa berdure. Iya. Bungi Pak RT. Pak RT. Pak RT Pak RT kabul. kabul. Pak RT, Bapak Pak RT. Oh, bolong Pak RT. Doser. Coba baru nunggu tahu nggak enak kalau biasa sih di Tegal nih. Wis. Nah Pak RT demikian kabul.
Sahabat Kanyamara, video kita bersama Cak Komeng. saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.